Chifhinga ndi ura ya vhutanu ko tevhela mafhungo kha Belrand News vha tshi khou avhelelwa nga Mulalumbango Mathoma vha thetsheleseni matsheloni. Vha khamphani ya Sasol vho thola Vho Muriel Dube sa mudzulatshidulo muswa wa khamphani vho dzhena vhuimoni ya Vho Stephen Westwell vhe vha ḓirula mushumo nga ṅwedzi wa Shundunthule na ṅwaha vho fhedza miṅwaha ya 12 vha kha bodo. Vho Westwell vho vho dzula tshiduloni tsho siwo nga Vho Sipho Nkosi vhe vha ri masha kha vhuimo havho sa mudzulatshidulo mafheloni ya ṅwaha o fhelaho. Vho Dube vho thoma vha muraḓo wa bodo ya Sasol u bva nga ṅwaha 2018. Munwela pfanelo dza vhathu a ḓivheaho Africa Profesa Vho Michelle Kennedy Hasungule vho lovha. Vho vha profesa o nonothaho wa zwa mulayo wa pfanelo dza vhathu kha senthara ya pfanelo dza vhathu ya Pretoria. Vho lovha nga Ḽavhuṱanu vha na miṅwaha ya 70. President Vho Cyril Ramaphosa vho ombela vhatshimiswa tsha Business Unity South Africa kana BUSA uri vha ṋee makumedzwa avho malugana na u tandela thaidzo dzi re hone zwi tshi kwama tshikimu tsha dzilafho ḽa NHI. Vho Ramaphosa vho fara muṱangano na vhurangaphanḓa ha BUSA nga Ḽavhuvhili u rera nga NHI. Tshikimu itsho tsho livhiswaho kha u wana nḓila ya u ṋetshedza tshumelo ya mutakalo ya muvhuso yo khwaniseaho tsho sasaladzwa zwihulu nga vhatshimiswa tsha BUSA khathihi na miṅwe miraḓo ya muvhuso wa vhuthihi ha lushaka. Vhaofisi ya Presidennde vho ṱalusa muṱangano uyo vhukati ha minista wa muhasho wa zwa mutakalo na tshanḓa tshavho sa wo tshimbilaho zwavhuḓi. Muambeli wa ofisi ya Presidennde Vho Vincent Magwenya vho ri vha tshi khou dodombedza nga u rali. Engaging with all stakeholders in good faith on the process of healthcare reform and to finding workable solutions that will advance quality and affordable healthcare for all. Vha dzangano ḽisa shumeli malamba ḽa Watercan vha ri khaedu ya maḓi vunḓuni ḽa Gauteng yo vhangwa nga kudzudzanyele kwa zwithu kusi kwavhuḓi muvhusoni wa lushaka na vunḓu. Masipala yo vhalaho Gauteng i khou ṱangana khaedu dzi sina vhukono lwa miṅwedzi ri na tshivhalo. Masipala ino khou kwamea zwihulusa hu khou katelwa masipala wa Ekurhuleni, Johannesburg khathihi na masipala wa Tshwane. Mulanguli muhulwane wa Water Dr. Vho Ferrell Adams vha ri muvhuso u tea u khetha vhalanguli vha masipala vhane vha vha na vhukoni u itela u khwinisa nḓisedzo ya tshumelo ya maḓi afho masipalani. Fhungo ḽihulwane ḽa ino awara ḽo vha ḽa uri vha khamphani ya Sasol vho thola Vho Muriel Dube sa mudzulatshidulo muswa wa khamphani. Maṅwe mafhungo vha ḓo a thetshelesa matshelo nga matsheloni nga ura ya vhutanu. Kwata Belrand Brands Fast Foods vhengele ḽavho ḽo vha farelaho zwiḽiwa zwa maimo nahone zwa u ḓifhelela a vha ḓi vha fhenye nḓala nga u ḓiwanela zwiḽiwa nga mutengo wa fhasisa. Plate ya ṋama ya kholomo ndi 40 randa fhedzi, plate ya magulu nayo ni nga 40 randa fhedzi, ngeno plate ya vorosi na mukokoroshi hu 35 randa fhedzi. Ri dovha ra rengisa machips, magwinya, tea na kofi ngeno ri tshi deliver kha vha re Thohoyandou. Vha ri wana Elegant Garage, JJ Motors ya kale, tsina Glass Fit kha ḽa Thohoyandou. Kha vha fonele Masa Mulaudzi kana hu ḓivha ene Mulaudzi zwino 071 430 4461 kana 079 223 3240.